berharga iman neka. Orang-orang makin tak ngerasaki nikmat iman neka. Sehingga apa sih terjadi? Karena iman letak rasa aki, solat tak solat, puasa tak puasa, yang kebenar kewajiban, yang kebiasa ampunan. Padahal orang sekali maksiat maka iman setiti taruhan. Mulai iman setiti taruhan orang sebengal maksiat saya kata kok matena sul keelangan iman, keelangan swarga, keelangan Gusti Kanjeng. Kula cuma medepak ke panjenengan lakon ente larang sampean alako bu, te larang sampean alako pak. Silahkan alako patada rezeki na pangeran dia keng solat alakonin, solat tajege, Jumat nalakonin, pasan nalakonin. Lah terus ngaku iman keng tada bukti na iman. Mau nanang terus selamat tak? Dari kamu selamat tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Orang mau terus selamat tak? Kau tu aja jalan selamat. Mohon beda orang terus selamat tak keng tak jalan se selamat. Ane kepada orang terus numpak kapal neng yatas embong kapal ne kan etang ne keneng na etase. Ia beda keng pal kapalan ruanya mana? Bene kapal